The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Angikuvusele mbukeli ngiphinze ngikwemukele elihlelweni sive siyathuthuka uyakuvusela ke nokwazi iphumelele wakaDlamini umfana inkosi wakibo bamfa benkosi basevelezizweni khona eMangayani. Mbukeli namhla elihlelweni sitakulethela kwethulwa ngaloku semthethweni kweAgriculture Laboratory esikolweni lesincane iSt Juliana Catholic Primary School lesesihluthe ngaphansi kwenkundla yaseshiselweni 1. Kanti ke mbukeli lo msebenzi wabita uhulumende imali lebalelwa ku800,000 emalangeni, imali leyaphuma kuso sikhwama sekuthuthukisa tifundza i-Regional Development Fund. Kanti ke lo msebenzi mbukeli wethulwa ngaloku semthethweni ngiyo indvuna yelitiko letinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini ahambisana kanye nabo belitiko letemfundvo nekucecesha. Asingene ke mbukeli elihlelweni ngethembe ukuthi udalithokotela kakhulu. Tihlatsi seticalile kuvakashela tindlebe kubo bothishela nebafundzi balesikolo lesincane iSt Juliana Catholic School kulandzela kutsi sakhelwe lendlu yekufundzela ngetekulima pheceleti iAgriculture Laboratory leyakhiwa nguhulumende wembube ngalo lusito lwesikhwama sekuthuthukisa tifundza iRDF lesasungulwa yimbube yemhlaba ekutseni sive seMaswati sizuze kuso kucosheke buphuya lapha eveni. Lo msebenzi walokwakhiwa kwale Agriculture Laboratory ubite imali lebalelwa ku800,000 emalangeni kanti batali bona bamhlangabeta hulumende ngemali lengu93,000 emalangeni lokwaba ngu10% wabo. Lesikolo sinebafundzi labangu203 kanye nabo bothishela labalishumi lokufaka ekhatsi umphathiskolwa Madam Wendy Nhleko. Nakabeka yona inkhulumo yakhe kulombuthano, Madam Nhleko waveta kutsi lesakhiwo sesilusito lolukhulu njengoba lesikolo sakhe siphokophelele kucecesha abafundzi ngato tekulima kanye nekufuya tilwane letifaka ekhatsi bologwaja kanye nato tinkhukhu tenyama boramtutu. Lamuhla sinemcimbi lomkhulu lapha esikolweni sitovula nayindlulela emva kwami lesakhiwo lesihle kunato tonke letikhona la sikoleni so far. I-Agriculture Lab siyakhelwe iMinistry yetinkhundla kusebenzisa iRDF. Siyajabula kakhulu ukuthi sesinayo lendlu la esikolweni. Sisengakabi nayo besihlupheka kakhulu ngoba sisikole lesincane kodwa siyathanda lokuthi abantu abethu sibahlomise ngetemakhono bafunze lesifundo setekulima sakhanza ukuthi simcoka kakhulu njengalokuthi nje bantwana labanye thina lesinabo la ukhanza ukuthi abakhona ukufika emfundweni lephakeme kakhulu kuma tertiaries bagcina nje mhlambe nangabafundzile wafika ka form 5 mhlambe nakhona bahamba bayofundzela nase babuyile emanyuvesi sekude umsebenzi sabuka ke ukuthi yathi kungcono lokuthi sibafundzise likhono lekulima lana ke kulesakhiwo nje sesitawukhona nyalo kufaka tinkhukhu kwecala nje lesipenda kusilabhase bantwana kwenda tinkhukhu bolamthuthu. So ngalokuthi ke sisengakabi nayo lendlu besihlupheka kakhulu besifiyela emaklasini nawo lamaklasi akekeneli bokhanza nje ukuthi sisebenzisa lelincane la kadzeni li store room kusifaka ku store room noma kuyindlu nje bebayisebenzisa kadzeni besisebenzisa ke ukuthi sifuyele kuyo kulomnye umnyaka besebenzisa lenye indlu yabothishela sifuyela kuyo sayiyekeliswa ukuthi ke tefika tigebengu tagugubula emathayela bafuna ngena la khathi bebetinkuku ngoba bakhona bogatsi kodwa nje ke asati kusibeka kungalelo langa sabona lokuthi vele kusho ukuthi kuyingodi lokufuyela lapha etindlini sase siyabuya sesifuyele emaklasini bekungasi ke ngalokuthi nasifuyele emaklasini bekufuna ukuthi kuvalwe itikolo kungikhathi ke sikhona ke kusibamfana
batokhona kufuya ngoba abasekho labafundzako. Nyalo ke siyajabula lokuthi sesicalile kuyisebenzisa lendlu. Ngeminyaka lophelile nje sifuyile tinkukhu taze tavuthwa bajabula abantwana esakhiweni lesikahle. Manje nangena ngibona sekuhlobile. Asifuyi sonke isikhathi ngona le mali yethu incane. Sifuya nje ngaSeptember nakushisa. Loyo 6 weeks noma sithenga ama 4 day old. Bese ke bayafuya abantwana bayabona lokuthi inkukhu iphathwa njani and stuff. Kulomcimbi wekwethulwa kwalesakhiwo ngalokusemthethweni, litiko letemfundo nekucecesha belikade limelwe ngumabhalane lomncane kulo, umnumzane Lungelo Nhlengethwa, lobonga kakhulu yonke imetamo yemakhosi akuleli ekutheni bantwana beMaswati bathole imfundo lengiyo baphindze bangahambi nesigaba lesidze kuya kudo. Siyabona takhiwo letikhona nyalo lesitakhelwe litiko letinkundla lisekela imfundo yabantwana bethu. Siyabonga madam kuphatha kahle isikolo. Sibonge kubona kuba nevision yokuthi you need more rooms in the school. Bese we approach atinkhundla sithi side. Nebatali sibonge lokuthi bamfakile 10% wabo kuze ukuthi letikolwa tikhona ukuthi tithuthuke tibe kulesi sigaba lesukusonyalo. Sisaza ukuthi libonga itiko letinkundla ukuthi lingena umkhono esiphanga ekusisiteni selitiko letemfundo. Siyasikhala ukuthi sithe kahle le mali yekwakha lama structures esiwadinga koletikolweni. Bese ke sesiyacela la kulo litiko letinkundla ukuthi lisilekelele. Baye bangalike. Baye bakufunele ukuthi basisitela nabo la bangasita khona. Siyathi kona ukuthi inkundla yabuke kuphela imfundo kodwa tibuka i-development yelive lonke nje hlangothi tonke. Kodwa mase bafikile ke-education nathi kuyasithokozisa lokho. Ukuthi bafike na-education masayi sanakhela ama-classes, sanakhela ama-laboratories, sanakhela tinto zokuhlala tabothishela. Sibonga konke lokho tinkundla. Nathi bangathi bangaqhubeka basite nakusasa lethi khona. Lilunga lephalamende lenkundla yaseshiselweni 1, umhlonishwa Shonet Henwood, litvumisa wona emakhosi akuleli ngekuthi abeke embili impilo kanye nemfundo yemfana weliswati. Umhlonishwa ubonga uyagangatsa ngalesakhiwo sale Agriculture Laboratory, uthi sitodlala inzima lebonakalako ngakuto tekulima kulesikolo. Siba nako nje sibahlonishwa ukuthi vele sitawubona ishisele ithuthuka ngoba ngiwo vele ema-region lasalela ngemuva. And siyabonga nje namuhla Honorable Minister ukuthi ukhonile nje kuta kithi siba seshiselweni 1 sisikolo lesincane lesingesiso nje lesikhulu. Wakhona kuschedulisa sikhathi sakho ukuthi ube kunye nathi sitovula le-agriculture lab. Lo ngihleti nje lapho uyanginiketa umhlonishwa minister kuthi vele lesikolo asibe nako kushintsha batali. Siyanibona nani batali ukuthi kulawo ma projects la seniketwe nge-RDF nani niyaphuma nite into sebenta ukukhombisa ukuthi vele nani nimbambisile uhulumeni. Kuloko nje ngiyakhuthata nje kakhulu njengoba nje sifikile siyinkundla sifikile na minister afikile lesikolo angeke sihlale sinjena. Next year nitawubona ukuthi abe kushintshile na sengwatholile ke nami batali nenkundla council ukuthi vele lesikolo asishintshe sipendwe sitabe sibambisene naye nalo tiko la education ngokuthi naye nje uyasho ukuthi kule agriculture lab yethu sikhuthata kona lokuthi vele akusiso sonke isikhathi la sitawusebenta khona ema-white collar jobs. Labantwana mabathole lokufundziseka kahle ngetekulima batawukhona bese bayakhona kuyolima commercially, hayi lokulima kwasemahlathini but lokulimela ukuthi vele
bakhone kusupplya kudla eveni kukhonakala ukuthi vele uhulumende angabe asaya kuyolandza kudla ngephandle ngokuthi vele umsebenzi wabothishela muhle kakhulu ngoba wonke umuntu undlula esandleni sabothishela na minister honorable minister wadlula esandleni sabothishela bothishela bento umsebenzi lomkhulu kakhulu nalapho nje ka agriculture batasentela umsebenzi lomuhle kakhulu sitawubona bosomabhizinisi labangene ka-agriculture ngokuthi namuhla uhulumende RDF nje sosilethele i-agricultural lab siyabonga. Ngitothula indvuna but ngakayithuli indvuna ngicela ku-address abantu phana mayini bahle abantu abami ngikanti ishayele tandla. Uyayiva iphethini mos? Ngakulokunye mapalane lomkhulu etiko letinkhundla Make Nonhlanhla Dlamini unxusa labafunzi kulesikolo ekutheni bafunze ngekutimisela kude kuthi batoba nelikusasa lelichakazile babe malunga eParliamente kanye nako kuba tindvuna tembuso takusasa. Nibo teacher bakusasa nine, nibo PS bakusasa nine, nibo MP bakusasa nine, tishayele ntandla. Funzani ke bantu babami lenikutele nje la nini kutofunza batali nje loba la bendiswe lithando lokuthi baphume emakhaya kumakhata batobuka nini namhla batonijabulela ningabajabhisi ke batali namhla ekseni eradioweni ngabo past 7 after tindzaba bekhulunywa ngalendzaba yegangsterism kuthi bantwana sebangenela into genge yabo tinombolo ningakwendi bantu abami ngiyanekhuta ngegama lika Jesu. Amen. Ngiyathandza nekuthi sibonge nabothishela, siyabonga kakhulu bothishela. Ngihlale ngisila ngihamba khona. Teaching is a calling. Kulibito kufundzisa. So ngiyacela bothishela ukuthi ngoba lo mfana namsusa phasi umyise etulu umchanela to ifuture yakhe. So kufuneka ukuthi sithi over and above lokuhola sathi kusi sibitiwe ukuthi khona umphefumulo lesiuholela somewhere. Indvuna yetinkhundla umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini ibonga lona ligalelo lelidlalwa ngiwo emakhosi akuleli ekutheni abeke embili imfundvo kanye nempilo yemfana weliswati ekutheni ibe nelikusasa lelichakazile kude kufezeke ligoli la first world class world status lelive leliphokophelele kuso. Ubongela lesikolo sase St Juliana ngekuthi sakhelwe lesakhiwo iAgriculture Laboratory lathi sakhiwe ngaso sikhwama saka RDF lesasungulwa ngiyo imbube yemhlaba Lucobo. Nekuthi sitawetfula umsebenzi wesakhiwo sekufunza ngetekulima iAgriculture Lab. Lekusakhiwo lesisekelwe nguye hulumende wembube esikhwameni sayo ingwenyama liyasisukumisa yathi kuyawufanele ukuthi laba labakhethiwe bangameli uhulumende lomkhulu embabane ngoba imbube emhlaba lelivangeli noma lo mbono we decentralization washo wefike enkosini siseke nemthetho sisekelo yavele wabona yakunenele ukuthi tintfo kufanele ukuthi ngalenye ilanga tibe decentralized noma ke tiyele phasi kubantu kwathi ke kunene usukumisa sikhwama sekuthi usatifunza lapho khona emalungu eParliamente indvuna yetinkhundla ikhanseli yonke iphele bobucopho bayawuthi nje bahlale enkhundleni babe nemali etaba lenkhundleni labangakhona ukutibonela bona ngicabanga kwabo ukuthi bangayentani bangasita ngakubi athi uhulumende lomkhulu ahleli lembabana atikanza amapolice nawo konke ukuthi yawuletha lethe ini but lenkhundleni emaswati abe abona ukuthi kwentekani. Siyabonga ke namhlanje ukuthi sesila eSt Juliana lapho khona sewuvele lo mphumela walesikhoma sengwenyama siubona khona. Bekunene kuyajabulisa lokuthi kunalesikhwama lesi lapho khona emaswati siwabona kushintshela impilo tawo. Lesikhwama lesi ndasichaza kafishane lokuthi sasukunyiswa sase siphinde siba nema regulations noma ke umthetho wokusebenza
lovumako ukuthi le mali yalesikhwama ingasetshenziswa ekwenteni imisebenzi lemkhulu noma ke imisebenzi yetakhiwo, infrastructure development, iphinze isebente kwenta umsebenzi wamabhizinisi lesi income generating projects. Le siyasikhuthaze kona lo ukuthi asiwabone amabhizinisi nawo asukuma sibone live bantu baphume ephuyeni. Kodwa sikuconza kahle silitiko njengoba shito mabhalane omncane wethu education noma le indvuna education lo ukuthi siphinze futhi sikunake lo ukuthi letakhiwo nato idlala inzima lenkulu entuthukweni yemmango ngoba yonke ibhizinisi ngafisa kuyenda nangabe kude umgwaqo liqiniso lithi ingabe ingafika kanjani intuthuko. Nangabe abantu bangakafunzi bangatholi imfundo vele kungenteka kanjani lokuthi live lithuthuke. Ngaleso sizathu ke lamhla silakhaya sitosukumisa umsebenzi we-infrastructure development lapho khona lesikhwama sengwenyama sisitile ukuthi sakhe le agriculture lab. Siyathola ke kasijabulisa lokuthi batali bala St Juliana batimisele babambisana ne-administration yesikolo, head teacher ne-committee ukuthi nabo bahlangabede kulomsebenzi lapho khona bakhonile ukuthi bafake emandla abo noma ke lokungaphose kube ngu-10% lokungu-93,000 emalangeni lokukhomba ukuthi lo msebenzi vele beniwufuna kungako nisukumile nawo usebenta nalesandvodeni emabhara enu konke kwasentshetwa umsebenzi waqhubeka. Kuyajabulisa kakhulu ke lokho. Ngakulokunye indvuna Dlamini ibonga nalo litiko letemfundvo nekucecesha ngekuthi kwetfulwe luhlelo lwaka vocational training lathi umlangeni lutoba lusito lolukhulu impela kubo bafundzi kuwo onke emabanga kude kuthi nabangakendi kahle bangakhona kutiphilisa ngawo fana nako kulima kubata nalokunye. Kungako kusijabulisa Minister Education lokuthi lendzaba emakhono yekufundza imfundo yemakhono faculty of agriculture nalamanye emakhono seyibekwa embili esikoleni uhulumende soyibeka embili ngoba liqiniso lithi nasingafundza kahle ngetekulima ushida umhlonishwa angeke kweswele kudla eveni. Lamuhla induna agriculture iyasibikela ecabinet kuthi ummbila solima la eveni awufiki ngisho nasehafini kulombila sodzingako la eveni. Shothi umbila lomnengi lesudlako laveni ubuya kubomakhelwane ubuya ngaphandle. Shothi sisenemthwalo ukuthi vele sisebenze kalukhuni ekutheni sikhone kulima ngalokwenele. Uthena kasitshela millions and millions, I think almost 100 million imali lesispenda ekuthengeni tibhidvo ngaphandle. Lekufaka kathi amaklabishi, macarrots, konke lokutibhidvo nje, kumabhontshisi, ama-legumes lokunengi sikulanza ngaphandle kwelive. Ushothi kafishane nangabe usebenta lamuhla wenda umsebenzi wendako wekulima uguaranteed of imarket ukuthi khona imarket ngoba nyalo salanza ngaphandle kwelive ngoba lesikulimako akusiko lokwenele. Siyanikhuthaza ngena lakhalo ukuthi lendzawo lena iphakeme kukhona ningakulima dimiseleni nilime ninake ukuthi live lingaphila nangani nabe nende kahle bekunene. Indvuna Dlamini yase inxusa lenkhundla ekutheni ibe seyisipendile lesikolo masinyane kude kuthi nayibuya kutosivakashela kulomnyaka lotako isikhanze sisesimeni lesikahle lokufaka ekhathi nekwakhelwa kwaso le-administration block lathi umlangeni isidzingo lesikhulu kulesikolo. Ngitawubuya lomnyaka lotako la St Julian ngitobona le semi detached ngikhuluma ngayo leni sitawakhiwa. Ngitawubuya la nangibuya la mina emnyaka otako ngifuna kubonakala ukuthi bengikhona emnyaka ophelile la. Ngifuna khanze isikolo spendiwe lesi akaduri kwenda isikolo. Sengimtshela nje umkhumshana ngamkhuthaza ukuthi akatshenzile inkundla yetshele bobuqopho atshele ubuqopho wala abuye ne quotation spendela amathayela labantwana ngalenye ilanga baze bangaphasi la sikolweni nje ngile ama conditions bafundisa kuwo. Uhulumende ngeke abe nayo imali yanele. Angeke uhulumende yabe nayo imali yanele through litiko le education kuthi lingenda konke dine ngakhulu tikolo but nasesifikile thina sitiko lenkundla sibona ukuthi kunesikhala ufuna senesiqiniseko ukuthi nangathiwa kufika ingwenyama la ingafika ijabule ngemsebenzi wethu lesithume wona. Kungako lemhlonishwa nendvuna yenkundla necouncil somnyaka utawo nangibuya nje la ngidawubuya ngicela ukukhanza lesikolo lesi simanyatela sonke sipendela amathayela uhaya pendela amathayela anakuzane uhaya tibonza dipendo ikakhulu ngoba na ubuka itilo seqini letilo lokusho ukuthi nje lazani micro project
anibalele anikhothele ukuthi kupenda tawufuna malini sipende mathayela sipende tibonza kube kuhle la sikolweni asaqhamuka lapha nje umuntu abone ukuthi ngesikolweni sengishiya lo mthwalo ke emhlonishwa ukuthi usebenteni bekunene ngebe imali lenkulu le ukuthi ngazi kuvuke ebukhwele ukuthi wami umphakathi tawuzuzani nalo ukuthi ke nani isebenzisa le mali kwenda ukuthi induna yetinkundla ikhone kutshela induna yetemafa ukuthi inqane le mali but nyalo ngumtshanjani Mr Finance ukuthi inqane imali RDF but kukhona bayibekile labagadze ukuthi kwafika ticelo bekunene imali asiyisebenzisa ngabe ikhwale khona kodwa liqiniso lithi siyakhuthata ukuthi akusukume emabhizinisi kodwa noma kunjalo ayikahlali imali engasebenzi kanzini khona nini nabakhona labaredi bandlu abanikwe imali basebente singameli ukuthi nasemphakathini waseleni noma wasenkwene batazivete nesicelo kude imali etawuhlala la nkundleni ihlale ukuthi nazeni beredi nini nakuvela sicelo asifakwe enkundleni sikhulunyiswe siphase sisifande noma ngabe emphakathi munye nale mphakathi leminto hawukela ukuthi hey asisukume nathi kafishane bekunene songibikela umhlonishana lapha nokuthi kunesicelo sesemi-detached njenyalo lefuna sokwakhiwa indaba othishela khona la sekuvele kunazaniwe kuna-agriculture lab seyiphasile seyicedziwe lamuhla into obona lamuhla kodwa ngetulu kwaloko sengumnike umthwalo umhlonishwa ngathi mhlonishwa ngoba mina vele sikhathi vele nginaso ingwenyama yanginike ukuthi ngiselete inkundleni lo wasethi inkundleni umsebenzi ule ngaphandle inkundleni awukho le office Lo wabongela indlunkulu yaseLdume eNkungwini ngaphansi kweposini kwaba ngumnumzane Albert Sibiya lo yindvuna yemcuba lo wabonga wona emakhosi ekutheni akhethe tindvuna tembuso letinemthwalo wekuvakashela sive lena emimangweni siyokuva kabandi ngalokusihluphile. Umnumzane Sibiya ubonga emakhosi ekutheni asabalalise intuthuko velonke. Nkosi ya Minister, lo silapha nje namhlanje siyabonga nje umuntu ube khona phakathi kwethu. Ngoba namhlanje thine ngivela kancane la kithi namhlanje nje ngiyabonga inkosi ithe mayiqhamuka yithi yafika yavula amehlo la kithi. Yavula yangaqimeza ngiyakubonga ke lokho namhlanje ukuthi nibe khona lapha phakathi kwethu nje namhlanje sikubone nje namhla sila siyabonga kakhulu sisizwe la eshiselweni wani siyakubonga lokuthi sibe nawe namuhla kodwa ungaqini namuhla manje inengi le indawo nyalo nje inalo siyahlupheka nihleli lela nihleli khona embabani nine la siyabona la silaplazini nje la kunengi lesingakutholi kahle lokungasahambeli kahle kunengi la silele kuseplazini la kodwa siphetheke kabi ngokuthi nasithi sifuna into sihambe sibike le nihlale nisilele etikwayo baba vele benihlele etikwayo mhlonishwa nihlele etikwayo sihlele etikwayo leyo ndzaba baba siyibikile thina ukuthi naku la awusihlele etikwayo vele nihlele etikwayo ake ningahlali etikwayo ke nisukumele mhlonishwa uyabona lapha siyasiphili kahle siyakubika nje sengiyakubika nje ngiyaphefumula kuwe noma kungesiko kwakho noma kungekokwake labanye kodwa wena siyawubika ukuthi eyilela ngifike khona bathe ngiyakubika ngoba wena uvela ungena yonke iminyango kuze la uvaleka khona siyakubika lokuthi anikusukumele ukuthi masihleli amaplazini inkosi yathi cha hlalana amaplazini sihleli kodwa hey masithi siyakhona lekini hey nine zabo asihlele etikwayo baba manje uhlale etikwayo angibonge ke nkosi yami ngiyabona lo ngiyabonga mhlonishwa wabona Siliphethe lapho ke mbukela ihlelo sive siyathuthuka njengoba besikuphathele umsebenzi wekwethulwa ngalokusemthethweni we-Agriculture Laboratory esikolweni lesincane iSt Juliana Catholic Primary School lesesihluthe ngaphansi kwenkundla yaseshiselweni 1 sivile ke mbukeli labakhulumile baphawula ukuthi imcoka kangakanani le-Agriculture Lab kulesikolwa nekusho kusi futhi sitaba kangakanani mbukeli bewubukela
ukulalela sive siyathuthuka kuso sibuko semaswati eSwatini TV. Uyakuvalelisa ke umlangeni wakibo bamfabenkhosi basevelezizweni emankayane nokwazi Phumelele wakaDlamini. Uthi asibonane evikini lelilandzelako. Usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Siyatibona